pale kuwasalimia na kuachilia mpira. Sasa utakuwa unaanza kirasmi kabisa. Mheshimiwa wadhamini pamoja na mheshimiwa mtakuwa mnaingia kwa uwanja. Ingepita miguu ajili programs ino tene tuvote ku identify vijana editu anini ala mena talent especially maundu mama vira na other disciplines tuvote kurutanithia wira nao vamwe na nigetha andu acio mavote gutetheka indi igororinie kukiria kiwango kia muvira kana igororinie kukiria kiwango kia talent thini wa county yetu ya Embu. Patogo turauga na kene mangirite mandawa ma kulevya wana editu ni ngiriru mandawa ma kulevya na nginyoke thagira engi nginya ni maragia twana na kumicie na maundu mengi nundu wa gukora matai busy na engi magecariria nginya mirimu magakora matai busy na koguo ni gitumi ni auga undu toyo ni initiative mbega turameka very professional kana very professionally tondo turagwatanira na FKF chairman nikio tongoretie ngwarinde iyo twina marivaris qualified na twina andu aria onthe amuvira kuvitukura FKF niyo matunyitirite koguo mivire no niyo magokora mamirungamirite tutwagirie ko launch oni magaturetagire ru mure kurathie na mbere na koguo nigetha mivire no korwo ya gikiro kieguru turaugire tithakithwo uguo ni andu oguo tu amundu wese muvira hapana ni andu aria mese muvira but they are also professionals na nimese kene thini wa bururi wetu wa Kenya na county yetu ya Embu.